Ubenge fachi Wemuna Kaka Wetuwa Twakuye Wetuwa Lelu twakuye Bayude du Congo Lelimbo kuchila Chila mule Kumuloni Felice Tusenganye Chilombo Felice Namayuna Tatu Fumani Tuma Felice Tusenganye Chilombo Felice Namayuna Tatu Fumani Tuma Felice Chilombo Tusenganye Tatu Fumani Tuma Uleme bantu nibitu byabwe Bintu bikwe kamushinga Bara balonge bamanya mukanda Bantu babete minyumu ya kwenza Longolo la kujila ya kwenda Jemu ni mai bikwele mubantwe Kwetu bakulu bakamba Byasha watangi la kwele Felice Tusenganye Chilombo Noenu bajambi de bena meji Bamani babiluke baba buloba Noenu bena biuma ne babanzi Numanye malu akwanda muka Bikulukulu bishile bibya mwaba Kwa Kongo wetu aye kumpala Ukelenge watisegeki Ujibu benge kasuma suma Itabulula jame kune bisamba Tujisangisha itujeze chingu chimwe Wana watisegeki wa mulumba Tisegeki wa kafila wajitunga Lelukaji wajitunga Ulame bantu ne bintu jabwe Kwetu bakulu bakamba Bakamba chilo mchikala mwendwe Wamuna wakwenda mujunda Bana betu kumulaye Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi nazopesa bino mbote a partir ya Chit Katende a partir ya Kasai Central yango na lobi na balandi nyonso ya tokomi wapi epenge Fofana na FC bino ki bonne année année asika a partir ya Chit Katende tozongi lisusu awa pona nini lokuta ya banotable au mon mboka Rémi Kakou conseiller principal à chef de l'État représentant à chef de l'État ndenge boza komona Chit Katende et comme le la résidence naï ndenge za ko expliquer tala ba tracteur ndenge za ko pola tala ndenge ba groupe tala ndenge ba de fer tala ndenge ba mituka na Chit Katende biloko eza ya musala o esengeli bana Kasai Central bazwa courant yango tozongi suna mona mboka JPS na délégation pe mokonzi mboka aya ko vivre ye moko lokola lobaka toujours aza mona musala ya ba congolais mais toujours mona moto aza conseiller moto aza député moto aza ministre bazola ta pété mais yako kamwa eza nini place au bozomona DG Asnel atra ko tia makolonalité même DG a régie des eaux mo ba ki lobby balobi keno courant eye kaka lelo na ville lokola Kananga mais ce que le Chit Katende sili ko okende ndambo Bujimai ndambo okende Sankuru ndambo c'est-à-dire eko kende pona nini courant longwa Kinshasa ekenda ti Lubumbashi na Shekamine mais les gars nzela ya Bandundu nzela ya Kasai lokola télévision eza radio te awa mona mboka Jerry Ngalamulume atali Sabino biloko nini eza na Chit Katende Bolanda. Le peuple d'abord. Ubenge fati Wemuna Ubenge fati Wemuna Kaka Wetuwa Twakuye Wetuwa Lelu twakuye Bayude du Congo Lelimbo kuchila Chila mule Kumuloni Felice Tusenganye Chilombo Felice Namayuna
Tshisekedi tatu fumwa ditunga uleme bantu ni bintu byabwe bintu bikweka mushinga bana balonge bamanya mukanda bantu babete mijimu ya kwenza longolola kunjila ya kwenda jemu ni mayi bibwele mubantwe kwetu bakulu bakamba byasha watangila kwene Felice Tshisekedi Tshilombo Felice Tabayunda Tatu Fuadi Duma Nwenu bajambi de bena meji Bamanyi bapiluke baba buloba Nwenu bena biuma ne babalji Numanye malu akwanda muka Bikulukulu bishile bifya mwaba Kwa Kongo wetu aye kumpala Ukelenge kwa Tshisekedi Ujibu benge kasunga Titabulula jame kune bisamba Tujisangisha itujeze chitu chimwe Mwana wa Tshisekedi wa mulumba Tshisekedi wa kafila wa jitunga Lelu kaji mfumwa jitunga Ulame bantu ne bintu byabwe Kwetu bakulu bakamba Bakamba chilobo chikala mwendwe Wamuna mwakwenda mujunda Bana betu kumulaye Felice Tshisekedi Tshilombo Felice Tabayunda Tatu Fumadi Duma Felice Tshilombo Tshisekedi Wakomesha nundu mumakondo Lwayi bena gongo lwaye Tutwayi chama tusangaye Ujisonya zami wa misumba Leru Tshisekedi mfumwa jituma Nungwe bamwe Mulumbela zami bana betu Felice Tshilombo Tshisekedi Wakomesha nundu mumakondo Lwayi bena gongo lwaye Tutwayi chama tusangaye Ujisonya zami wa misumba Leru Tshisekedi mfumwa jituma Felice ujichiku sana bilebi Darasana mkwanga ni mupemba Wena kwasa kimu jinga mkwasa shangi Yana jeba mulu mwaji tate Kongo ujimu daza biaba Ulame batu ulame ni bitu biawe Utamwaje mawe Manina utamwaje tate Et c'est la même chose dans les anassi. Et ça c'est la pièce maîtresse. Maintenant, il y a une chose. La pièce est à boy. Combien tu peux mettre ça? Nombre boni au cochon on a un conteneur. C'est pour cela on a besoin, il y a plusieurs rotations. Il y a train de Lubumbashi, Chimbulu, Katende. Parce que la pièce ou carrément baza calculer na ba esprit na bango ya mike ya kete il faut que ça les bana Kasai central bana Kasai que ça les bango ba mini central il y a 1 mégawatt pour tout babiloko mike boye oye ba to repérer ça courant na ndako mais avec ça c'est un seul pièce qui vient d'un remorque donc pièce moko il saying pièce moko ezoya na remorque parce qu'ils ont pesé ma casse. Les gens doivent comprendre avec bien. De Chimbulu et Katende, bah, il faut pas comprendre. Volonté à chef de l'État, moutoua ta mon côté. À Kokovi côté les Misango. Parce que c'est lui qui avait décidé, il y a que Misala a Katende, relance Misala a Katende, et Banda. Pour l'exemple, Mbalamoko Tango et Bandi, il y a déjà 4 trains. Oui, c'est Yao. Date ya Souka Yango, ya? Le 7 novembre. Le 7 novembre. Le 7 novembre, il y en a eu. Le 7 novembre, il y en a eu. Le 7 novembre 2021. Date ya Souka. Dès le document de PO donné.
Et puis ba document ezali ya ba makambu tout yangwana nde il faut encourager chef de l'État au pesa ye moi soutien makasi que akokisa ko la kawe ya ki bana Kasai central qui na do chele bino courant au départ déjà essayer bandi ko salama na simana yo soko baluki yo mona ba conteneur baluka na simana yo mona ba conteneur ba biloko nyonso wana ezo conteneur mobimba boy oko chango na combien na train ba conteneur oyo munene boy yo muto sala ba conteneur oyo oko chango combien na kati ya bana dongo la mas conteneur oyo ba conteneur oko chango combien na train mo na wagon moko à train ça et les cadistes impossible. Ça pour localiser seulement. Ça c'est seulement pour le support. Tout ça c'est on n'a pas mis la peinture et tout ça. Ouais. C'est ça qui est important. Pièce où ils ont l'importance, pièce de eloko. Oyo, basalika bakona ko protéger à l'intérieur là. Pour qu'on permettre de contourner là. Tala neti pièce. Hein? Tala pièce. Na graisse na ngotu. Tala. Bien graissé hein. Oh, ils ont dit graisse. Ils ont dit graisse. Ils ont dit graisse. Je vais bien savoir, Moutoua Yakoui Koloba, que tes pilotes, ils ont dit rouillé et bêté limboula. Il y a ça c'est de la graisse. Hein? Ils ont dit graisse. Dans les magasins, il y a des poids minènes. Il y a des machines qui trouvent des pièces à boyer. Importance, les gens ne peuvent jamais comprendre sans toutefois. Les ingénieurs de la société angélique vont bien aller les poser des questions. La pièce ici, ils ont l'importance nini. La pièce explication. Pièce nette pièce, ils ont l'importance nini. La pièce explication. Au lieu de rester dans un petit coin, dire que ah non, nous avons vu seulement un camion passer avec seulement une pièce. Boulogi, moi je suis là. Le bagaka chef le bakebon Rémi Kankou na longolio mandat yake Hollande la wate mais moi je suis là na kozala wana pour aider notre chef à kokisa vision na ye na Kasai central parce que quand il m'a donné le pouvoir ya koya awa na bati Angélique bakota na mnani awa après plus de 10 ans bande ko batika ba comédie na bango na ba théâtre na bango vaut mieux makambo chef de l'État ici là wa na 2023 courant ibimawa bana Grand Kasai bana Kasai bazo na bango courant bela bongo voyega bo tiba tutenga fumwa ditunga Felix de Chilongo mukalenga pa ule kwaso kaje musonga fuluka mwakamba kwa mulumbe le pepe da boro tambwa pasi denga be munye bela janye kwe meji kwe le kanyemo ula me bantu ne bitga wa kusoma sombe no kwe wize njilo mwaja nyama kaye walu mwaja uchi tunawela uluka baze mutitonga nyonya dile mwaje njila mwaja Domwe mamwe mulumbe na zambi bana betu Felice Chilongo Tshisekedi wakopesha nundu mumakondo lwayibe na gongo lwaye tutwayichanga tusangaye mujisoja zambi wa misumba Elu Tshisekedi fumajituma Lelimu kuchila Ayita Anumuluta Swakeji wakaye Anumuchike Lepere wakaya Anumuduta Felix wakulwe Anumuchike nga Antoine wakufika Antoine wakulwe Presida wakulwa Wakongo wakulwe Tutu wakulwe Ana Congo Tote pela Na président na puissant Félix Antoine Tshisekedi Sociale Ezoboka c'est
Fachi Wemuna Kaka Wetuwa Twakuye Wetuwa Elu Twakuye Bayude du Congo Elimbo Kuchila Chila Mule Kumulo Felice Tshisekedi Tshilombo Felice Namaduna Tatu Fuadi Duma Felice Tshisekedi Tshilombo Felice Namaduna Tatu Fuadi Duma Felice Tshilombo Tshisekedi Tatu Fuadi Duma Uleme bantu bintu byabwe bintu bikweka mushinga bana balonge bamanya mukanda bantu babete mijimu ya kwenza longolola kujila. Merci. Bino moko bomi pe sa réponse. Eza kozika to eza kozika te. Bongo tango mokonzi ya mboka ye moko akotambola. Ayoka ke bakasaye bakongola mbongo pona shit katende. Bayuda di Congo. Oyo nga moko na tunie mutuna pe alobeli ayemba banzembo. Alobi biso tobotama kina nute bakongola lomeya bamama ya wenze. Yango tosengi na mokonzi ya mboka. Oyo ezakaka avagu bino boza kofete epenge Fofana mwana mboka JPS mwana mboka Jerry Ngalamulume mwana mboka Delhomme Poche mwana mboka Grace Mayemba oyo aza kosala musala toboyi balobela biso